Fighting ke friend jong sengtini nalenai sini kaisa job notification ketal nonghoka friend jong omo gangke sini central government ni job friend jong omo central government ni job je proti boshor no talangjago sini madhyam pass ni 12 pass ni te graduate ni talangjago omo ke sini 12 pass ni bagai friend jong jara 12 pass ni bagai omo ka sujog combine higher secondary level jago combined higher secondary level ni exam ngai mo 12 pass ni staff selection commission hai ke SSC no o SSC ka central government ni je job talangna ni bagai kaisa recruitment board sini mading pass ni ke multitasking hai ke SSC GD constable talangjago kamo ke sini 12 ni bagai 12 ni post ni bagai je notice nonghoka 6 November miano nonghoka tini friendsong keseng o notice so tam rekha date upun jimi sengnai qualification bo sengnai post bom tong abaseng tini kisa details babe nain le na friendsong bila nongnang sanai sini application start nai submission online ma khlainai amka tini simin 6 tarik ni simin start kha फाइनाइ 15 तारिख डिसेम्बर नि 15 तारिख जरा लास्ट डेट बिनि सबमिट खाजोंनाय बिनि अनलाइन एप्लिकेशन गाय नों अनलाइन एप्लिकेशन फाइनल सबमिट खालामनो पुरनि पेमेन्ट 17 तारिख जरतै नों खालामनो पेमेन्ट जदि खालामनो एरां नङा आमैदा बिनि फार्स्ट प्रिलिमिनारि एग्जाम नाय टियर 1 कम्पिउटार बाय अनलाइन एग्जाम नाय आबंखा 12 एप्रिल नि থেকে 27 एप्रिल जरा एग्जाम चलिनाय आबो jara aja qualified man pore tier 1 tier 2 nai amongke descriptive paper by nai amongke ulos khajang nai hisawo jara pass man pore ulos khai jang nai post tongo sino jago price aita post jang nai kaisa ke lower division clerk LDC no ba junior secretariat assistant bini oro pay level tongo 19900 ni theke 63200 jora jago berzat taksa postal assistant PA no ba sorting assistant bini bo jaga 25500 ni theke 81100 bini pay scale jaga orjak pay ke kahama bini scale central government job ba jehetu 7 pay commission honai aro arpore data entry operator DEO no amo pension amo bo 25500 theke 81100 jora level 5 আর প্রত্যেক ডাটা এন্ট্রি অপারেটর অমকে গ্রেড এ ফ্রেন্ড কিন্তু অববাই ও জায়গা যে ডিও তাই আর ডাটা এন্ট্রি বাই ও ডাটা এন্ট্রি নি হাকে কিসা কোয়ালিফিকেশন অফ ফেলাयो ফ্রেন্ড অমর বাগ ইনকে সাইন্স নাংনাই ফারেসং কোয়ালিফিকেশন অফ নাইনে এনে আবনি সিং সিনি এজ লিমিট ফ্রেন্ড ও এজ লিমিট গাঙ্গে সিনি বয়স 18 নি থেকে 27 জরারি মানো সিনি আনরিজার্ভ বা জেনারেল ক্যান্ডিডেট অমকে সিনি এসসি এসটি তে ওবিসি রং বাগ ইনকে সিনি এসসি এসটি রং বাগ ইনকে 5 ইয়ার রিলেশন মাননাই তার মানে 27 নি সিমি 5 বছর যদি রিলেশন মান খাকে সিনি 32 জরাতেই রিমানাই সিনি এসটি রক ফ্রেন্ড জং গাঙ্গে যারা 32 জরাতেই বড় রিমানাই গাঙ্গে নাইদে সিনি এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন অর জাতঙ্গ শুধু সাধারণ 12 পাস গাঙ্গে ন সং রিমানা অমা sini LDC junior sorting assistant বা postal assistant di tai data entry operator je pulani DO amongke je kono kor jak ngengo 12 pass ngengo inke equivalent examination tar mane nung je kono diploma khajak ngeno je 12 ni level ni je diploma khajak ngeno nang rimane ojago শুধু 12 pass nimia jara diploma khajak ko rimane okok sawo ojago inke tekisa o jagar jak data entry operator je tolan thasiang saban je grade any aboka ke science 12 pass na nangnai house mathematics subject no tui sada ko jaga asung no fero indom beong 12 pass ni o ja logite kuno computer certification dite kuno nangya ke friends sini notice ni sin agortola dirfrani bagai ke sin agortola ni je center code ngangke 5601 মানে 5601 amongka sini tirprani exam center ni code ge online apply khadi ro application fee ngangke nanya ni friends nangya jago or 100 nango thingno SC ST rong ni bagai tai ex serviceman rong ni tai buri
salary candidate dong bagai ke unu fee nangya o jago friends agi ni simpan fee nangya ngake online apply ma khani norok friends jodi norok agi kuno staff selection commission ba SCC ti norok jodi kuno apply khaje dong ha ke norok ni afron je ID je afron ni password ba norok login khani mana o ma je sini SSC staff selection commission ni je website thangai ang bini direct link runai tai on notification ni link bore nai norok ham ke exam pattern of pura norok nai nei mano pura details babe ke norok SSC ni website tha ke norok dekhe mana yang login ni norok agi ni password or agi ID tok di user name tai nong password tok ge or captcha number tok ni am tok ge norok or login khanya ni norok ni phainai norok ni goa ID go habai link ni phainai o jaga welcome ni bung sijak phainai o jaga keno no jaga apply khajang ni phainai apply khajang or apply on thang or apply khairi ken paikya isa misa fill up khajang nga asno ngen nong ni or print khajang mano je kuno or nai ni mano apply khajang boru nai mano ngake omongka sini SSC job tai sini central ni mano friends thanks sakok sini central ni ngangke seng যেমন টিচার তলাং মকে সিটেট ni bising tlang thango ba bibinno job tlang seng bisir bak SSC ni dei tai UPSC ni dei tlango job nge Tripura ni bagai ngangke je recruitment board tongo TPSC nai friend jong geta kaisa norok nukhna sopit ngi sopit onek delino prai sato ekta job tlang i tongo friend jong ang nong community push khlayo video khaime pono nge o jagao push khaimani abongkha sini rajya sarkar ba sini state government borok obono kaki bisibak agency ni yakdui ke borok omongkha job requirement khlaimani omongkha ke nge friends ong takisa sini tabok dinfrawo job requirement boot khainai tongo abo sini employment service tai powerman planning ni tongo abutibo job notification of nai manai next gai friends ong norok jodi o video no goi sada sangke ba norok like share khayan ta public friends ong ngange norok o job ready jara 12 pass rom omongka sini job opportunity ekdom kaham central job sini Tripura ko mano central je department tongo sini rom di central department ko tongo post office ni thadi postal assistant mono post office ro manai gomono sini radio center di amher ko na mo BSN lo ni omai ko bang mano tong sini central department di Tripura o jago o job mono tang nai ni Tripura no nang manai ke pensong asno desha jotona hai horka